Welcome guys, amamkela ka YouTube ya hina. Mina Doug Inyiko. Va byi ku yini va tenga hambana. Endle. Oh, hina va tenga hambana. Vulavula henhla. Hina va tenga hambana. Yeah. So, namuntlha hi ta va hi ri busy hi hlamula question yin'wana hi mi byela ku na vanhu va ku tala va hi vutisa ku hi hlangane njhani. So namuntlha hi ta va hi karhi hi mi byela xitori xelexo hi site ra mehe ni hi site ra baby laniwani mi kuma full information hinkwayo mi ta yi hlanganisa na n'wina. So before hi nghena kwalani hi ta kombela mi ya subscribe mi like mi share mi tlhela mi commenta mi tlhela mi vutisa ti-question tin'wana hi ta leswi mi la ku xin'wana lexi mi la ku tiva ka hina hi ta mi hlamula. Baten gambane, you are an angel to me. When I run my west, come to my tilo. So ladies first, baby, what jail go? Side round njani? So you go talk about lenza. Ya ndzaka ku yiwe emahlweni. Aka ku chavisa yena ndzhaku na. Ya nga lovi. Okay, my baby lawani loko hlangana vele. I munhu wa mina ngopfa mati lavela. Okay. Hi hlangane njhani baby? Isiku rin'wana mina a ni hoste live ka TikTok. A ku ri na majambu vele. Ni hoste live. Baby a requesta lawani no sungula ku n'wi vona ni nga n'wi tivi vele. A requesta ri na boti van'wana wa munghana yena. Mi like a panel a ni ri na sesi wun'wana a hi ri 2. So loko munhu a requesta i ri wa hi xeweta hi n'wi hlamula vele va ku mi wa mi munhu hi lo wa host i host we munhu wa mi lo wa host ese lo n'wana munghana wo tha ku wa mi lo n'wana ta teka lo n'wana hlamala kasi wa phakiwa vanhwanyana vana okay va tshamanyana jikijiki va famba munhu ni sendela message ka inbox ni zange ni n'wi fela mona mina n'wana wa vanhu Yo. a ku kombe tinambara foni ta mina ta WhatsApp no n'wi nyika tinambara ta mina okay se hi hamba hi vulavula na le ka WhatsApp ni hamba a hi hamba endla a hi hosta hinkwenu loko a hosta me a ni nghena na yehe loko ni hosta a nghena ende a hi ri na xitayele lexa xo loko mo kuma ku hoste yena ni fika ni ku baby dropa kwala i huma life ya le hi famba ya ka WhatsApp ya video call a to huma na ye loko o ni kuma ka mina a ri na sweswo a fambi baby tima kwala ni famba a vele a hi famba loko za ku a hi fambi a ri mu kuma ku vele hi nqengana hi ri thoko a hi tshami baby a hi tshami hi kola hi nga tshama mara loko be hey ende hi nga rhandzani nkarhi wa kona a hi yo tolovelana nta ku yini sweswo a ni swi twisisi na mina A byela ka TikTok ntsena. Ya ni nga swi vula ndlela leyo ku a hi byela ka TikTok cause na loko mi kuma ku ni nghena ka like ni hosta live ku nghena munhu a kha ni lava u ta ku he ya mu fanela sweswani a ta lo forward fane munhu u na munhu lero a ku zangi ku va na mfanelo a nga ni phaphela ka leswaku miri ka TikTok a ku maybe a hi tiva ni hi vanhu lava a va hi tiva vanhu hinkwavo like a va swi tiva swa ku loyiwani i munhu wa mina datsana sweswani loko mi kuma ku hlangana vo lavaya a hi ri na vo nkarhi lowu a thwa vo n'wina vhela mi ri ku hi phutiseni nkarhi lowu hinkwawo lowu hi ku hi le ku wena ka TikTok a swi ngo mi endla swa serious a res se hi hamba hi vulavula loko mi kuma ku vhele ku yiwa kaya hala ni tshama kona a hi nga vulavuli ngopfu a hi pfa a hi relax jikijiki se ha vulavula jikijiki se ha miyela a ku ri na vu-on and off nyana mara a ku ri munhu wa ka TikTok yes TikTok va tlhela va hi chadisa ka TikTok okay mana kurona va vuleni a ku ri na xitayele lexi a hi rhungiseni fimi ni ya sure van'wana va nga va rhungisi swi le godini swi la mpahla liya vona mi nga yi lahli guys serious sweswi ya so swi mi nga yi pfuxeta okay and then hi jampa lembe leri ya ka lembe rin'wana
lembe leriya a hi nga vulavuli for nkarhi wo leha maybe 5 months nyana so 4 months a jikijiki se hi vulavula hi xewetana a hamba hi vonelana na status ntsena and then wa smela ngopfu and then ku ve na nkarhi wun'wana ku ri birthday ya mina va nga ni wisheli papa va ka hina mativa and a hi rhandzani nkarhi wa kona and a va ni wishelangi na hambi hi nga rhandzani va nga ni wisheli va ni fanele vo ma ti-20 something le ku ri ku birthday ya mina yi ri ya ti-18 ni ku ma ta ku yina mikahle mi nga ni byeli no happy birthday nyana no ncenga wa kwayo thako i la mali muni hi la ku hala eso la kudzela la so ngifakele timali nga tivani la love lane mina wa hlanganisa hi xikwembu leswo yini or yini okay it's fine no mahlweni okay ivi se ni n'wi nyika account number ya mina a ku hayi a ni swi twisisi leswiwani a hi mina ni ku account number ya mina a bayisiwa hi sanimi ya mina a ya ri ku n'wi bayiseni cause a tiva leya xahumba ndani xahumba swi bayisa hinkwaswo mavito xivongo hinkwaswo leswi a ni tiva swa hi swona mina hi ta swi bayisikemiwa no hi swona hi swona va cawuke i xivongo xa mina xa mixa serious mara a maphepheni a ni cawuke vula swa ku leswi ni tivaka swoho a hi swona leswi nga laha hinkwaswo hi minyiku mara tinyiko wa swi vona love nyiko tinyiko i sweswi lweyi kahle mase ni expose sweswi baby kombe continue wa vula mavito ntsena i nyiko ne i tinyiko wa ka Mahlako tinyiko wa ka Mahlako ne eka ID mara ka TikTok a ri nyiko ne Chauke ene Chauke i xibongo xa yehe lexi a kalaka nga xi tirhiseki se that's why swi ni phazamisanyana laha cause ka ID it's Mahlako mara xibongo xa straight it's Chauke xa Mahlako xa ka mana se loko ni vona mavito lawa mina loyi scammer loyi u la famba hi timali hothako ila nyika vana wa timali lawa ta famba hi sendela vavanuna timali laha hi ku bizibini ni rhandza ku nyika vavanuna va wena timali mina ni ku hayi hi video call na kwa ya hi va komba na pasi va za va tshemba okay hi khata la se hamba hi vulavula a hi vulavula loko byi ya ntirhweni a va famba na loko va ya ntirhweni a va famba na mina loko va ya ntirhweni loko va ri ende nkarhi lowu a wu tirhisa taxi loko va ya ri taxini va le ka video call va ri ntirhweni va le ku tirheni va na mile ya ka video call okay hamba hi vulavula loko hi tlela hinkwenu loko ri xa nampundzu ni pfa byela ku relaxanyana sweswi va ni ku nyika nkarhi wo u hlaya byela no nyikiwa nkarhi wo hlaya ku wow nyikiwa na nkarhi hlaya kwalani sweswo papasita va serious hi vutomi va la va swi twisanyana ri miyena hamba hi vulavula swinene hi fika ka xiteji lexo xo hi tolovelana hi nga rhandzani hi nga sina tivana no tivana nga sina vonana hi vulavula nyama hi hamba hi vulavula like 24/7 xaka na yena lexi no ka ni nga pfumelangiku i ku siku rin'wana ni kombele ku ni ya hlamba na yena hlamba na yena hlambi na yena hi video a na ku na hlamba na hi video mina ni swi lavi sweswo lexi a ni xizondza ku what if de ku ni recordeni ni ta screen recording kwa ni ri ku hlambeni lero a wu ta va pfumelile loko nga ri swona hayi kwapi kwalani ni nga ta pfumela swi fike a ni nga ta pfumela a ni ri na problem yo a hi rhandzani mina wena a hi rhandzana ku va kwalaha ka social media sweswo lion a hi nga swa TikTok a swi ri side no mara guys n'we swi jajeni mara ni vona swi veke kahle a chava ku va ta video call ta screenshota
yini naswona lero kahle Baby kahle boy. maybe loko a swi kona swa ku screenshot problem a hi yi ta va hi hlambile hayi ta va hi nga hlambangi hayi baby yani okay one ku byela ti-problem ta mi leta ni ri na to one screenshot i screen recording la swa ka TikTok la nkarhi luwa a hi humi ka swa TikTok a hi nga ri ka yona TikTok nkarhi luwa na le ka TikTok futhi a va nga ni sure ku va hi ri two i ku mina wa hi nga rhandzani wa swi twisisa a hi rhandzana kwalaha ka maketela ka yini a hi nga rhandzani laya wa byi swa ku wa ni rhandza mi ni ku langutisa okay i khalo ni rhandza three na hambi a hi rhandzana a ni nga ta swi kota ku veka foni laya shawarini cause a yi nga veki kahle wa swi twisisa I'm like judging. We listen, but we don't judge. Yeah, we don't judge. The problem is three. It's three. Trato le ya twakala. Ai nga rhandzani. Yelo ya twakala hi twakala kahle cause a swi kona no feelings nyana ntsembo tiro sa ti tekini. But I khulumile almost a year over a year. Na siku rin'wana. Okay. Na siku rin'wana i nga ti wa ni rhandza. Ntwana ngati ya mi ku la ni stream mbilwini laya wa swi twa swito swa ku va ni rhandza mara hi nga rhandzani ku na mina ku rhandza ndi hi nga rhandzani ve I vula ku ni rhandza mara hi nga rhandzani hi nga rhandzani baby that's why me nga ku relationship le nga ku ya ku kwalanyana esayitini nyana la ri pfura la mara a hi nga rhandzani the fact that na yi hlayisa ku na yi one okay baby a ni rhandzani no wa hleketa loko i ta ni byela swa ku ni xava leswaku ni ri a ni chamiwo u twa ni xava a ni ri na problem laha ni tshama kona a ni nga ri na Wi-Fi a ni tirhisa data ya mina ndava hi nyika data ya 15 gig 20 gig ya navusiku and then 15 na nhlekani a yi nga yi hela hikuva na hi tshama hi kha hi video khona ni swa ku xava router ni tamba ni ku xave data n'hweti yin'wana na yin'wana ona hi zama ku mi chamanyana ku nga na nchumu se na yo router ni kumbe hamba yi xave data n'hweti yin'wana na yin'wana na yo router sweswi sweswi a ni data ri kola hi xavini nga ra mi special ra special ri vonela siku rin'wana hayi mara loko a va ku a hi se rhandzanani a ta ni xavela a ni nge xavi okay it's fine hleketa siku rin'wana okay na yi khathalele okay fambe ni qhubeka baby and ivi se kwalaho ka nkarhi walowo ivi se hi tshembisana no hayi ta vonana ya ni pfumelela naswona ni alangi a ni swi tivi ku hambi na miya ni khechini kumbe njhani kwaya hi ku vulavula ni very communication ni nga ri ya khechisa a swi vona njhani swi fane swi endla va byeli leswi a nga hlaya tshama byela swa miri swa xivundza ni nga swi baby wa tambe ni famba njhani ni famba hi lembe ndla swa ku ya ta fika kwalano swi na hlaya nchumu lo mina ku twa ku haya le wa hleketa okay and then nkarhi walowo hi ve hi heta a ni te ta vonana jikijikise hi nga ha vulavuli hi nga ha vulavuli mhaka swin'wana na swin'wana and then nga ri karhi va problem a ku ri mina swi nga ta ku hi nga vulavuli nkarhi wo leha nyana no leri a ri endla leswaku loko ri hala xikolweni hala a hi kota ku vulavula loko ri ya kaya ro hwi kumbe ro okay guys sorry fa jika la maketinyana mi komba ku mabeveza namuntlha ni swekeleni yo mara mi ni tekile baby namuntlha ni sweka ngimbodza sweki swona i tlhe swi faka sayitini swi swa proper baby swa proper ve n'wanuna a nga teka sayiti u fanele a dya swiswona yo ivi se i ni sendela message siku rin'wana ni poste status swa ku slender no by nature okay swi hindza sweswo siku rin'wana munhu i posta munhu un'wana loko ni cheka status swa yena posti nhwanyana mbilu ya mina yi vonaki yi vava hey
no vhe ni n'wi myuta na vo a ni nga ala ku vona status swa yena ni n'wi myuta ni nga hleki ngopfu kasi a swi ni vavile mara hi nga sina twana hi nga twanani mara ni lembe leri a hi vulavula lero kahle kahle a wu khechini a hi khechini hinkwe a n'wi khechangi wena ya ta hlawula sani poste munhu wun'wana a swi ni vava ni ri byi myuta ni nga voni status swa xona okay ni va myuta ni nga voni status swa vona okay and then siku rin'wani byi ni foyinela va ku hello njhani pfuki njhani matani chayise ngoma leyiwani ni hleketa n'wini hi ya ku ngoma ya kona leyo swilangi swa mina swi ta xaniseko loko no tshika la rona leriya i ra mangembe a na swi tivi ivi se ni ku okay ya zange vulavula ngopfu va drop siku rin'wana ni hleketa siku rin'wana ni nge pfuki ni rivalini ni swi va ku ha ku le ku tikeni no fika ni yima ka xivoni lexa xa miri ni fi yima ka mira loko ni yima laha ka mira ni ku wa ta ku yini wena nyiko ani loko munhu luya wa mina luya o kuma soulmate ani munhu wa yena ni nga se rhandza na yena ku a ni vhela ni tshembise ku loko no i fike xivoni ku munhu wa mina wa nyiko hi nga si ta rhandza ni ku vule hi vito ni ku vule hi vito loko munhu wa mina hi munhu loko o kuma munhu ani ni nga se rhandza na yena futhi a kuma serious a ni nge ku rivaleli vutomi hinkwabyo nakona me ni tshembise ku loko ngwenyo yo tshika yi rhaba kiti yi fane nga tangi ni fane ni ta yi lahla ni ruhani hayi a ni tevi ruhani mara ede ni fane ni tala i ta ku ha ri vanqaveni and bokisa ri nge heli problem yo karhi wa kona a ri ta ala na a ri ta ala ri nga vonani utaku problem i ku a ni na tinumber phone ta munhu na wun'we ka vona a ni tivi munhu o tiva hi ya ri one and it's not like u tshama ku swona le kaya or yini la ni nga n'wi tirhisaka no n'wi kuma fast a ni tivi nchumu lexiya xa deep matwisenya a la byi ta hi xitayela ni tshama ni byi byela leswi ni kha we loko vhele a ni tiratena loyiwani no twa ku loko no fa mara swilo leswi yena ni nkarhi lowu hinkwawo ni hanye na swona ni ri na swona mbilwini ekembeni loko ni tshamenya na jikijiki ekembeni matwisenya rito ra mufa ri tlurile yo problem ya mina leyi ni ri na yona wa swo ni ku save ngopfu vuton'wini a ni hite before ni khongele ku i nga fi before ni nga kona mara i nga fi na sweswi ni ku ni damu leswi a swi ri swona leswiya swi tsakela okay loko munhu wa mi o kuma munhu ni nga se rhandza na yena ni ti rivaleli okay swi hindza ivi se hi tshama nyana maybe a hi tshamangi tin'hweti to tala vhele se mina yena a hi rhandzana ivi se hi rhandzana ivi se hi plana no vhakechelana bebi a ni vhakela hala Limpopo a tata ni vona ende loko a tata ni vona u tina boti luya a nga sungula ku ni vona a ri na yena le ka TikTok le nkarhi luwa loko ta ha suka va tata ni vona and then leyi a nga sungula ku hlangana ko first meet up ni n'wi vona ni tlhela ni n'wi khoma a ku ri ka ku sungula and then and siku leri a ku ri nsota mara ka ya ni hembi ni ku ni ya circuit and circuit a ku pfuli nsota a ya mativa vafana ni ta famba mi bisa makaya and then wansati tshama maka plan a swi tiva a ni nga tshama ni maka plan kaya hi ndlela liya va yima kaya va yimelela loko ni vuyele tini nyana vo madyambu nyana vo maseve va hlamala ku sekete ya dyambu hinkwaro ni ta na xin'wana xitori ni hemba futhi na swona na tiva swo lera ni hembi ngopfu xikombo xi ni rivalela ivi se ku va na siku rin'wana a ni fanele ni ya xikolweni kaya ni kume ni ya xikolweni kasi a ni ya xikolweni ni ta hala bebi a nga kona ivi se ni ta la bebi a nga kona ni tshame ma 1 month nyana ni ri na yena 1 month liya dyondze swo tala hi swa ku tala ngopfu minyanga hinkwayo te na swidumba swin'wana mina njhani sangu ta vukatini elweni
swi tala ngopfu swidumba leswi ya mina ye a swi nga tala ngopfu a swi tele ka baby phela ni fane ni hindza ni a ni nga teka n'wini a ni hindza hi kona ni ve ni yi tisa hi mhaka leyi ku i fanele from la a ya xikolweni a ni nga teka n'wini a no hindza hi kona and then ni tshame nyanga ni tshama nyanga hinkwayo ka nyanga leyi hi bonda hi tivana kwantswa yebo se la nga khechaka ngopfu hi la u nga khechaka ngopfu ingiyakhethange kwenye phela ku vulavula la ni nga n'wi tshemba ni n'wi rhandza hi ndlela leyo xikolweni loko u tshami nyana ni vhele longa tibeke ta mina vuya ku hala tshami longa tibeke ta mina vuya ku hala a ni nga tshami nkarhi wo leha xikolweni nkarhi wo leha ni tshama a ni meka xoko ni heta nkarhi wo leha la ka na baby and then a xikolweni ni tshama nkarhi wutsongo so hlangane hi ndlela leyo swi famba hi ndlela leyo namuntlha mina ni mi byela xa mi xitori sayiti ra mina and then baby next week Saturday i ta mi byela hi sayiti ra yena ku yena swi endle njhani swi ku yini a khechisa ku yini a ni rhandzisa ku yini why a ni rhandzini wa u nga hlaya swa ku why ni rhandzini bebe ni ku rhandza why ni rhandzini a ni ku rhandzini hi ku wa ku vo laya a hi hamba hi vulavula ko laya ni dyondze ni dyondze swin'wanyana hi wena swa ku talanyana baby like hi laha i nga ni byela mahanyelo ma wena na hambiloko u kuma ku a ni vhele vafana va na something yo loko va ta hi ku hemba laya ni swi swa ku laha baby laha i nga ri vulavula ntiyiso laha u ni rhandzele ntiyiso a wu hembi ka wena i ni rhandzele ka baby ni ku rhandzele yena mara ni n'wi rhandzini baby na n'wi rhandza okay guys, so next week Saturday ta va hi karhi hi qhuveka na video leyiwani ya mahlweni na yoho and then hlaya xitori xa mina sa site ra mina and then xa baby ni tshemba mi xi twile and then na me se ni ta va ta ni xa mina next week Saturday hi nkarhi wa same time ku nga 5 o'clock majambu so ta ku ri xa mina se n'we van'wana mi nga ni ti-question leswi ni lava ku swi tivaka hina n'we just comment ti-question whatever that you wanna know about us and then hina hi ta karhi hi mi hlamula hi ndla video hi ndlela yeleyo tango kambe kombela mi nga rivali mi subscribe mi sharela mi likela mi commentela hi ndlela yo yaleyo kombela mi hi kurisela YouTube channel ya hina guys tango in vone mirini yuko hi nyiko a ni nge ku ri mfana